Orang ini berde bi Allah saya beri karomah, bisa ngeber, bisa nyelam ke aing kentol jam tak mate, pedang mental, kealingan daun salamber elang, kan berde lambat karomah ngak nikah gi. Allah beri karomah kealingan daun salamber elang, keng sabora, kula benih keng sombong, tahadus bin nikmah, sampai makin kula gi bisa, kealingan daun salamber tak ketelak ni kula gi bisa. Daun gedang. Tanya aki daun nih kok. Kalau mulai nak benda kena kaki kena. Punten makin sampai situng gula kor daun gedeng ngebek raja gula hilang. Yang mun daun jateng nganyul gitu nih. Bada orang ini kebi Allah paringi karomah, bisa ngeber hadirin, bisa nyelam ke dalam main, pedang mental, kalingan daun salamber elang. Tapi lebih bagus orang sih bisa istiqomah di dalam ibadah. Mun cuma urusan ngeber nih yang hebat, iblis lontok pengeber. Nggih. Mun nyelam ke dalam air nih yang hebat, atuban kelemar. Kelemar nih belum tahun lo enggak sekali ini tersernak le kejantan. Di mana beda kelemar betul. Mun ni pedang mental nih hebat, atuban besar. Nih kamu ni pedang bani karo mental tuh, di saya gemet gini ada sekali. Keng mun bisa harus terusan dalam ibadah istiqomah nikah cuma orang-orang seebele bi Allah ibadat dia orang pecer dunia dan akhirat. Maka istiqomah nikah semelarat hadirin istiqomah nikah abu mun ibadah saya rasa lo bisa ibadah ngaji bisa terus duha bisa tahajud bisa keng si bisa istiqomah nikah semelarat hadirin. Maka makin kebek melarat ketipuju nih kan. Anapa? Zaman makin untuk istiqomah nih kampun tak mendukung. Mun tak kengcek jeung aja ungku melarat makin nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء guru badan kaula juga guru pada ajunan saya kesempatan mangken hadir Kak Dinto otaba saya kesempatan mangken tak bisa hadir kebetulan Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Salim beliau tak bisa rabu dak Kak Dinto tempat karena beliau Kak Dinto uzur songkan. Nyereng tu aki areng sareng ajunan sumulja Kiai Haji Ali Salim sareng Allah tu diparingi kesehatan. Ajunan sumulja Kiai Haji Abdul Qadir sejukan beliau makin dalam keadaan songkan matta'anallahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah. Semua keacukan beliau sareng Allah paringi sehat, tuli paringi sae ben paringi lanceng umur sebarokah. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid. Ajunan Kiai Haji Alwi Bahari. Ajunan Kiai Haji Sa'id Baydawi. Ajunan Kiai Haji Ridwan Musawwir. Ajunan Kiai Haji Abdul Wahid. Ajunan Kiai Haji Khalilur Rahman Abdul Qadir.
Ajunan Kiai Haji Fauzi Baydawi, ajunan Kiai Haji Ahmad Mahfuz, tertak kalib akhil mahbub Kiai Zaini, ben seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir teralingki nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku ti saangsanah ki kadinto Bapak Masduk, juga pemangku ti sapanaan Bapak Muhammad Ali, sahibud dakwah Kiai Fakhrul Razi, sareng remaja Masjid Sabilillah. Saya kesempatan mangken abadaaki acara haul almarhumin almarhumat dari kuburan Astahmur Somber ben seteja almarhumin almarhumat bang sepo kaula ajunan, meskipun tak ekopuraki tak iastaki ekak di tempat. Secara khusus almarhum Kiai Bayhaqi bin Soleh, sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah kesempatan samangkin kaula ben ajunan sareng Allah paringi nikmat seakel tekel, paringi nikmatul Islam wal iman, paringi nikmatus siha wal afiyah, paringi nikmatul ijtima, paringi nikmat bisa apolong apangki alengki dalam kabadaan taat. Semoga pan sapandapan nikmat saya parengaki sareng Allah dek kaula ajunan kak dinto beni cuma parengaki etunya bisaos, tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pekun papolong kelaben para alim, para ulama, para masyayikh, para guru dalam kabadaan kenging ridho epon Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon, samu ke kaula ben ajunan sehadir saat mangken, termasuk dari kelompok ben golongan seebekta bi Gusti Kanjeng Nabi nuhsyaru ta'ta liwa'i sayyidina Muhammad. Ketika kaula ben ajunan ebekta bi Gusti Kanjeng Nabi, maka kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kanara kana Allah ban bekal masuk dak ke swarga tanpa hitung bitong amalah. Semoga sakak dinto badanah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, kaula ben ajunan saat semangken akumpul bade tempat kak dinto kalaban pan sepenapan tujuan hadirin. Ulama abagi niata orang entar dak ke kuburan kak dinto bagi teti dua. Salah satu keterangan kak dinto etoles nang kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa orang entar dak ke kuburan kak dinto beda dua niat, tergantung pasara seayen tari bi kaula ajunan. Mana bisa iyan tari kak dinto waliyun min awliya illah, orang-orang soleh kuruh kaula ajunan, maka niata kak dinto litabarruk wat tawassul. Sementara ketika seayen tari ni ke orang biasa, ketika kuburan seayen tari kak dinto kuburan na orang biasa, maka niata kak dinto litarahum wat tadabbur. Mana bisa iyan tari orang soleh walina Allah kak dinton tabarruk tawassul nikah niat. Mana bisa iyan tari kak dinto orang biasa, maka niat nikah tarahum wat tadabbur. Jadi niatan ni kalau pada apa makluk pada polanya seiyan tari ni keterajut tak pada. Makanya nang kitab-kitab muktabaron ni sampai ebitaaki antara orang soleh dan orang biasa. Kuburna saos nika tak pada, sehingga orang soleh nika paringi kecing nika justru dianjurkan. Sementara kaula ajunan orang sebiasa kuburan ibri kecing nika bi ulama tafsil mana bi tanah natibi nika hukuma makro
keng muntanani ka wakuf otaba musabban hukum mata oleh haram ki jadi ka pengajian perlu ke belet tapi sela beda sela mari kecing tak usah bungkar tago umbian pleman oh tak oleh kana pahe bungkar acarok ang sada leku ni ka itu nyaki beda apa ka mari kena condong holil bari sa acara maru tabah colong holil saya capo iki kulegeng Abah Hasan nikah bahwa orang soleh ben kaula ben ajunan nikah secara zahir tak pada secara hakikat juga tak pada makanya niat tak entar dek ke orang biasa ben entar dek ke orang soleh nikah juga niat tak pada cepon kita buyatul mustarsyidin kesempatan mangken magbaro otaba astah mursomber kak dinto alhamdulillah kak dinto beda saja walina Allah kak dinto beda ben keluarga kaula ben ajunan kak dinto beda sehingga ketika entar dek kuburan kak dinto kaula ben ajunan 4 niat ni katore pasang saja tore niat tabarruk tore niat tawassul tore niat tarahum tore niat tadabbur panapa tabarruk akhdul barakah kaula ben ajunan ken minta barokah cepon ulama seeko cak minta barokah ni kebeni minta barokah ke sesete minta barokah ni ka Allah kalaban kaula ben ajunan masemak dek kawalina Allah maka barokah ni ka bekal pada ngaki dek kaula ajunan leni kata berduk ni kebi orang di luar ahlus sunnah wal jamaah seeka bala kaula ben ajunan ni ka syirik polanan kula ben sampian minta dek ka salaina Allah kula ben ajunan beni minta dek ka salaina Allah salaina Allah ni ka tak bisa abri manfaat tak bisa abri mudarat kula ben ajunan minta ka Allah tabarruk tawassul ke beni minta ka selain Allah pakun minta dek ke Allah keng minta ater dek ke orang seampun semak dek ajunan epon Guste karena beda debu kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah kaula ban ajunan mun entar tibi ka Allah ni ke belum tentu dapat maka kaula ban ajunan epakon entar dek ke orang seorang kak dinto ampun semak dek ajunan Allah orang sesemak ke Allah ni bekal ngater kaula ajunan untuk dapat da Allah Subhanahu wa taala. Dadi acabis dekkah kopurna orang soleh walina Allah kaula ben ajunan ngangkat tanang ni kebeni minta ke sekopuran tapi minta dek ke Allah buktena tuana kaula ajunan ni ke Allahumma mun Allahumma hadirin punten tak syirik napa boleh adua ya tasakopuran make nyono akelum kopur mun Allahumma ni ka tak syirik jelas iki karena ibu engkalan mangken telok kecamatan hadirin tak kesokan entar dek ke kuburan kelaban alasan syirik telok kecamatan ini tak merata tapi saya capuk 3 kecamatan ampun sehingga telok kecamatan gak dintok tak kesokan dek ke haul tak kesokan dek ke molotan mana bisa sampai beda acara ketika dinto pak beda acara molotan nikah masuk neraka jadi bengkalan nikah ngak nikah ini masuk neraka untungan nikah Mekasan jadi mun Mekasan masuk surga bawa Mekas Bengkalan ni ka kempang neraka biar mun masuk neraka ke Bengkalan panas gitu makanya gula ke Mekasan mak dia pada masuk surga jadi gula masuk surga jak ke Mekasan Mekasan ni ka napa jak ke neraka godel konot neraka Trawi du bolo neraka ke kuburan bah sampai bedak acara ngak nikah ni neraka amolotan neraka bihule ke bala tu dia napa orang cek pakai neraka kapi cek surga lega mun pak kapi pakai neraka pasti masuk surga kalau saya ada bunika makin masuk surga apa kelakuan mun tibi umpama dia kapah masuk surga ada orang sekali kedua je ada orang kalau ada orang apa kelakuan ku tak apa ngucap sepire payen tadi jin ku kasih satu permintaan aku ingin bareng mereka Om Jin laksanakan koton dia dari cak bering masa abah makin masuk swarga mun katibi hadirin sapora dan gula beni tahkir beningin tinggal ki swarga Nabi Adam ni kalau baik ke baik swarga beda ilmu swarga Nabi Adam keng make beda ilmu swarga polan katibi Nabi Adam ni ke gengku akhir apa minta ku gengku beda swarga polan katibi gengku akhirnya pakai potek tolang rosok ini
Tolang Rasul Nabi Adam ni kay potek sekacir bah ikebay ibu Hawa. Makanya beda kitabnya mana Sarana Asbahuan Nadair. Nya mana kitab Ghamsul Basair. Nang kitab Ghamsul Basair ni kay dibuaki sampai mangken rosong reng laki ni kapakunilang situ sekacir. Puran lambak ding Nabi Adam rosong sekacir ekala ikebay ibu Hawa. Sampai mangken rosong reng laki ni kasih kacir pakunilang cepon. Ni cepon kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadair. Sekanan rosong reng laki ni ke-12 jumlah. Nah, sekacir kali 11. Mi elang ikebay rajina sambian. Mangkan elang. Tetipong kita cek sepona sambirake tako elang 2 ding sambian. Yang keng eteku elang nga berempah. Tetipong ki mangken le ni kun pah tak ilang sekali kain ban nangkin tuling minum racun kain ki. Jadi bongki mangken wong bade ke bade kita ngrosok ilang telok lek kuat. Insyaallah yang lagi racun mun tak kena ibelu ki. Jangan jaman. Allahumma sholli ala Muhammad. On nomor situng nih kata beruk akhdul barokah keng minta barokah. Nah apa saya kocak barokah nih kak? Tanda orang oleh barokah nih kak. Sajen semak dek ke Allah, sajen tako alako kalakuan seelarang Allah nih ke barokah. Ziyadatu khairim min Allah, tambahan bagus dari Allah nih ke saya kocak barokah. Sebagian orang beda kelero ngerti barokah nih kak. Mun beda orang munduk mulai dapat karo mana usaha pah banyak pesen nah beda seada bu le mun anak mengemat juga ngoleh barokah kana iku mai temu teh aju pah lancar pesen banyak mun aja ngoleh barokah na ponduk bi kule ke bele iman kak diman soki ni ke beni barokah karena mun pah sesoki yang ke oleh barokah mun semelarat yang kui kening bele teh pah bitong sampean koloran ponduk ni ke sesoki ben semiskin kamu banyak ku tak banyak semelaran rekene kining bulat kapi juga punten barokah ni kata ayokor dari soki miskin tak yokor para tulok para tunai masyarakat tak yokor terkenal tak terkenal lah tak yokor andik jabatan tak andik jabatan nak ni ke beni ukuran barokah ni ke situng pasir orang sesajen semak de ajunan Allah sajen lebur ala kotoat sajen tako ala ko maksiat makilah masyarakat tak enak kena orang maki dok tu parat tu masyarakat ni ke oleh barokah benih ke bekal selamat hadirin ni ke ukuran barokah makanya anyu on ke Allah kau leben ajunan manter oleh barokah na orang-orang soleh sebeda astah morsom bernega sehingga kau leben ajunan sajen are sajen bagus sajen are sajen sae sajen aris dan semak da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Jadi tabarruk tawassul senomor telo kau leben ajunan nikah entar dek kakufuran kak dintok tarohum saling belas saling nisr ajunan adua aki orang sebeda alam kubur orang sebeda alam kubur nikah bakal adu aki kaula ajunan maka nabi ajunan kuste kanjing nabi manabi entar dek kakufuran kak dintok pakun ngolok salam ben kanjing nabi ketika ziarah dek kakufuran salah satunya dek kah syuhada Uhud Nabi Muhammad nikah ngolok salam dek ka makbaro baki Nabi Muhammad ngolok salam ben kaula ben ajunan mun entar kakufuran sebelum masuk assalamualaikum ya ahlad diyar Otabah assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun orang sete sebeda kak dinto nikah ya'lamu may yazuru oning saya rasa entar wa yarudduhu ben ajawab dek ka salam kaula ajunan ketika ajunan ngolok salam dek ka sesete dek ka orang sebeda kak dinto orang sebeda kufuran kak dinto oning pasai rasa entar ben ajawab dek ka salam kaula ajunan keng kaula ajunan tak mireng kula ben sampean tak ngiding ya untung lo ngiding mun pah ngiding cecer make sandal lah mun pah assalamualaikum ya darku alaikum make kula mulai cuman pada patang doa aki kaula ben ajunan doa aki orang sesete kelaben selamat orang sesete doa aki kaula ben ajunan kelaben selamat mangkana
Mas Abdul Azim Khalili, kayak Haji Abdul Azim Khalili kepang nika toman adebu di dalam situng debu. Nah, salah situng mal amalan seekalanceng umur nika kaula benajunan mun lebet ekopuran epakon maus Fatihah sakalian, epakon maus kulhu telo kalih, epakon maus al-falak sakalian, epakon maus an-nas sakalian. Jadi ajunan mun lebet ekopuran ngolok salam, lastari ngolok salam, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahikun, pas walakumul Fatihah, pah maca Fatihah sakalian, kulhu telo, al-falak sakalian, an-nas sakalian. Ni keceepun ikawaris lanceng umur. Keng pun tak usah ambu sepenting lebet ngolok salam pakun lebet tak usah ambu. Karena mun pun kuburan ambu sampean mun pah entar ke surga je sampean 2 hari sede pak. Abda kuburan ambu tak usah ambu keng mun mengki kuburan 2 aki. Nih keceepun ekalanceng umur. Mak bisa ekalanceng umur karena setiap orang sebeda ekobur ni keatu aki dak keajunan manter lebet pole. Etu aki sampian manter lebet ekoburan pole. Mun lebet pole berarti sampian ki odi karena mun sampian ni kaset telok kira lebet tapi epa polong ben se etu aki gila. Jadi ni termasuk amalan ekalanceng umur cepon. Ben kula mun tak keng kelopai biasa na macam mun tak ekolopai mun ekolopai apa dak macam ki. Jadi mik pola ajunan kebetulan engak mun lebat ekofuran manter pada bisa ngamalaki pada macah mak le kau leban ajunan pada itu aki sareng orang-orang seampun semak dek ke Allah iki gak dinto orang-orang seampun seteh insyaallah tuana orang seteh dek kase odik nika manti pada bentuana orang odik kase seteh nika cukan manti selok manti nika tuana kuleban sampian untuk sampian tibi cukan orang seteh atu aki untuk abang tibi nika tak bisa keng mun patang atu aki nika pada manti mangkana bahasa Nabi ulama nika at-tarahum pada patang belas seodik belas dek kase sesete belas dek kase odik kala bendoa manter pada atetilan-celan selamat amin Allahumma. Senomor 3 tafakkur wat tadabbur. Senomor 4 entar dek ka kuburan nikah tafakkur wat tadabbur. Ngengangen dak ka ajunan Allah torjukan ngengangen kalaban maten aba kula benajunan kalaban entar ka kuburan napa saya paki karena sebagian beri sadu busa nikah mun karo keng tejun ka kuburan nikah atua aki tua nikah kan tak kotu ka kuburan mun napa tejun kula benajunan ka kanto nikah adu aki orang sete mun karo adu aki kan tak kotu ka kanto kan bisa dari compong bang sebang panjenengan bisa ke masjid mana tak usah ateropan tak usah amikan ngincem mik ke masjid kan ke masjid saus anak aku tukak kantok hadirin entar ke kuburan ni kebeni cuma faida ka seset tapi faida na abali ka seodi panapa faida na mainga maimud dak kaula ajunan cak kaula ben ajunan ni ka bekal pada set pada ben mangken sa kuburaki ni kan kula sering mendapat iman gak diman manusia ni ka parlo contoh mun tak ada contoh namun manusia ni ampo tak ada pak kepikiran pasar pah bering ajualan obat penumbuh bulu apa lagi yuk umpama bering ajualan obat penumbuh bulu si ajualan budak orang sana tak meleng ucap sini kaya mi ajual lek mi tak tetak kace tak kaje bukan engke kan. Jadi guna benajunan ikan dari setan ni kemun tempat tak ada orang setan nak ni kampung tak ada pak kepikiran hadirin keng mun beda contoh nak keng mun beda kuburan nak guna benajunan ni lebih akrab lebih semak untuk engak ada kebate makana orang ngater mayit ni ka aslus sunnah kesunatan asal ni kebenya zikir ngater mayit ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beninika Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zain menyatakan aslus sunnah kesunatan asal fi idba'il janaiz dalam norok mayit nikah tafakkur wat tadabbur tadi gula benajunan ngater mayit ni kebeni zikir nunduk paengak ca abek ni kebekal mati apa deben mayit sia yosong mangkin ni jadi beni zikir beni ya Allah tadi ku lekuk tang tanang dia saya pandi tang beten saya buntu tadi ku lekuk tang mata ben kopeng saya beri kapas engkok saya tampani dari dalam lubang mikir abe Eropa pada persis mikir ben mayit saya yosong
Keng mun sampean kapan nunduk, sampean kapan tak abu-dabu pah ikan deui. Siapa mati? Kak Misnaji. Mi mati coy bodi ki ke pasar. Beri malam macam bini nak caki minta dukale je. Deh keng mun pah neng pah ikan deui sampean, maka je pun ulama etempeng akan deh setada hubungna kalaban mate, maka tutup kalaban dikir saos mak le tak ada kan deh masalah berkaitan kalaban dunya. Mun panjenengan nikah bisa engak ke mate, maka lebih bagus sampean nikah ngenangen cabek bekal mate. Jelas. Makanya pakona kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lamba engkau alarang kakeh entar dek ke kuburan, setia entar, setia kala entar ke kuburan, setia ziarah ke kuburan. Anami pakon entar bi Gusti kanjeng Nabi entar ke kuburan ni ka bekal ngak ngingak kaula ajunan dek ke akhirat. Mak le aroma saja kaula ben ajunan nikah bekal pada sete. Mun la aroma sakaula ben ajunan jak bekal sete. Manusia nikah mun aroma sejak sete tak kira esoro bagus pakun bagus tibi. Mun kula ben ajunan lakon ni kampo tak bagus keng tak pati aroma sejak bekal mate. Maka di ulama ipakon torai pasera orang sengakoh engak kabate pasti tumbuh telok nih. Barang siapa orang itu ingat akan kematian, aroma secabak bekal abalia ke Allah, aroma secabak bekal seta, pasti tumbuh telok nih. Kamu telok nih kata ada orang nih kata engak kabate. Karo keng tahu cek beda mati. Beda kan antara tahu kamati ben aras sakamati ini lain. Adzauq bil maut aromas san itu bini cuma tahu. Kula sering mendapat iman gak diman mun karo keng tahu kamate tak usah orang ajam tahu cek beda mati nih. Bukti apa nih pentong kan lele ajam. Berarti maki ajam tahu cek beda mati. Manusia siapa sih lo tahu cek beda mati dia. Orang dia mati kapi cong. Siapa sih tahu nih keng karo gen bibir keng arasa aromas sejak bekal mati. Ini kata setuju orang bisa ngalami hadirin. Pada ban ajunan nih ngalih kancana ada pau mata karus empian tak nurut ada keng nurut ngelenyer nih kenyamanan aromas nih kak mun ngatela orang mate kuda ban sampian enten benih mate tibi keng mun ngatela orang mate aromas saja abad nih kebekal mati ya kia nih kenyamanan aromas saja adzauq bil maut aromas saja kuda ban ajunan bekal mate nih keseh iar pagi kalau ban entar ke kuburan kau leben ajunan benih cuma tahu cek beda mate tapi aroma sejak kuleban ajunan kak dinto bekal mate. Napa buana situng an-nasat fil ibadah bisa jengaja sengkak. Mun bisa jengaja sengkak berarti aroma sejak mati ya. Keng mun kita bisa jengaja sengkak. Sepuh biasa ngiding pokol belu. Saampuna aroma sakamati ya. Insyaallah Allah ngiding kol peto. Jadi pendenan lah. Ikan proses. Saragan tak saran sikol belu ki buru kaseng makin nika belandok bedeban lambe mun lambe nika orang ahli atarakat nika mun lambe nika zaman mendukung hadirin mun makin nika bek melarat kula benajunan kula medepa orang lambe nika ahli apasah orang lambe nika ahli jaga malam memang keadaannya mendukung makin kula benajunan nika zaman nika tak mendukung tore lambe para puju kaula benajunan nika rata-rata pas teje ke kol telok malam mun parlo sebelum kol telok ampun abungo ampun ibadah ana apa mak bisa jaga kol telok minta jaga kol telok jak dengan kol belu lambat ni kala asarin minta asarin kol belu jak lampu tak ada TV tak ada HP tak ada sepeda motor tak andi bentatang kejauh minta asarin kol belu lambat makin ni jaga kol telok jak setengah pagi amain slot kan ini kan kondisi zaman nih maka di Sidina Ali allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum nak foto kula ban sampean ni ke zaman tak kira pada ban zaman kula ban sampean akati zaman kula ban sampean tak pada ban zaman bang sepo kula ban ajunan tak pada kak tak pada maka ada sebagian ulama nang sarana hikam ni ka debu lamba seeko cak uzlah nika nyimpang dari karamina orang untuk abak nika sampung wadu anda Allah subhanahu wa ta'ala makin nika tak usah jauh macam ada makin kak
Mangkin ni kepancingan bisa ke kol telok malam. Terus mari apa yang tahajud sampean bisa ngaji Quran, bisa tadabbur ke Quran, mun bisa maus kitab, mun bisa mikir tentang alam mikir nih kecepon ulama ampun bisa caki uzlah zaman mangkin. Mun pah padeben mangkin pah maca udah amun lambek nih ke orang, maki beda pengkir embong raja Roma nih kah ngacup ke dedem, beda ngacup ke embong. Insyaallah ajunan nih kemun bagian sesemua pelosok nyapo. Gula nyapok tahun sangat lemak ni kayak compok ten gula. Pengkir embong, keng Roma ni kebenar ke embong, mungkor dari embong. Apa? Letak ngadet yang ring lambe. Jadi jak sekeng ngata kodungan, ni kalau tuli padang kau ring, jak sekeng ngajuk toju, lok padang kering lebet. Mun mungkin kan Roma ni kak yang kaki ke embong kan? Kan dah lain ni kak. Lambe tahun sangat lemak mun berdering laki minta ring bini, kang saya tanya aki, tokang ngaji Quran je saya laki. Saya kak. Ku makin mun bereng laki minta ring bini berapa gajinya sebulan? Yang pada. Makanya mun makin bah boda lagu tak penting ganteng encang sapa. Kan ibu bi makin lagu Facebook. Tak penting soki encang sapa mun tak diandi ada senyapa munnya pesena janda nuroa. Aku pak jandana jo banyak janda kan tuh. Mbian cek ngabunga mun banyak janda kak. Mun janda ni banyak berarti mbian mati ka ada sih banyak. Berangki. Lakan ternyata penelitian WHO orang laki ini kan mati ke ada, beniring bini mati ke ada. Ki. Padahal hadis ini kah? Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun bedereng bini mati, pas selake ridho, ring bini ni kan masuk surga. Tapi sebanyak terjadi beniring bini mati ke ada, tapi ring laki si mati ke ada. Siap-siap dia. Apa mak banyak ring laki mati ke ada? Karena sebanyak itu penyakit di kering laki. Anak apa je pun WHO penyakit ini tar kering laki. Dekui kan tuh. Ku tak sebanyak songkan ni kering laki bini ring bini. Tak usah bahas sakit nak. Sorry teku. Mun selaki ku tak pakai pak ros kepin. Teku berak lau ku tak bukti buk lempoy. Tak usah bahas penyakit pun, bahas kondisi nak. Anak apa mak? Padahal mun bahas lakoh. Saraan ring bini bareng laki lakoh ni kak. Ring bini ni kalau keng nyaman tak laku tapi maring bini ni ka laku tak mari laku na. Mulai kena tedung sampai tedung pole ring bini alaku tok tedung ki ka laku. Ya anak nyosoh kanak-kanak bukan ki kan? Ni kapan mulai kada kan ni kan? Saya nanti anak kau ni kak ni kak. Di mulai di. Lekan kireng bini ni kemaki asarin kan pakun kutunyo soe anak kan tak pada bandeng laki kan enten pala tedung kan mundeng bini ni kemaki ngantuk kada remun pakul telok malam cek paita petaki deh langsung ambus nangis ceng tepakai lo ngalupot tak ni nyabu anak bener selake kapan ngiding yang kunolong ngalle bulan rami ngalai kalangker debak kalangker repak sarung ngai buka pak melekok sarung ngai tarik ke atas cetak se atas itu puwe se bebe turut ceceri luar sokona pakun tak sapuan anak angpah ngide ya mari nyoso anak ngide sabar senika ku tak kepan ngide ku tak lagi napa habul boleh ke dalam bahadanya ngide ning Arab apa yang ngide kacung ngari yang ngiding ko. Anak dua situ ngate dungi langker ki fuluanan. Teng bini nih kak abung kita sampurna istirahat. Mi abas istirahat tadi mangken mun selake kan tojuk man nyaman ki. Ekku si bini juga. Ayo.
tak lalayan yo sejing mancing aja mau niki betuju nangis yo kotu na seros koros ni kering bini anak pamak terbalik mak empian si pak kepak termasuk sen ku mikir kepak sekali mak dia sebuk teh cepon WHO reng bini nih kapulan mun bede masalah epa keluar eko caaki mun bede kel pegel eko caaki makanya nek lekas jempor cermet mun kuleban sampean mun ruwet kan etahan kan cermet cik laku etahan sampai lemalem kita beres tembung boleh bik sibini sampai ke sing malem ada pak sing malem arake ke sibini pah melkot duk dajar erake boleh pah napang tapi hahaha ya tak kira tak pengalaman kapi nih kakak nih kalau polompo kapi nih kak terus meni kocak bah lesok beri mare kok keng menter pada lanceng umur kapi sahadir nih terpada teka hajat ben menter kau lebih najunan tak saya kecuali dalam keberadaan asangu iman ben Islam amin Allahumma on berapa faedah nan mun ingat kematian ni kah berapa buana beda sempak beda setelok coba sempak nah apaan sempak ini kelupain masih penting lah ingat empat sini kaki kita tidak kira mentunya aki penggunaan apa cok empat apaan leji kelupai kapil orang seenggak ben aroma sejak abek bekal mati ni kah beda telok buahnya cek pun ulama mun telok ni kata ada berarti kau lebih najunan tak aroma sejak mati ya kalau keng tahu cek beda mati nomor situng an-nasat fil ibadah bisa jengaja dalam ibadah orang lambat kalau ditipujuk kesahadirin kalau ditipujuk tak keng pulang jengaja gini bangki benci pun gelak selain zamannya mendukung bisa jengaja istiqomah kan makin semelarat nikah jengaja istiqomah ibadah ni semelarat mun masalah keng apa jang tahajud siapa selo bisa kak keng saat tahajud tepan malam ni ke semelarat apa jang duha ni ke seher selo bisa semelarat aduha sebenarnya ngaji Quran ni ke seher selo oning saya ngaji ya saben mari abajeng ni ke semelarat makanya sampai dibuaki al istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah anak ibadah terus-terusan ni kalau bisa ejo kaja make sengkah istiqomah tak buan-buan khairun min alfi karamah lebih bagus etembeng 1000 karamah orang ni berde Allah saya beri karamah bisa ngeber bisa nyelem ke aing kan 3 jam tak mati pedang mental kealingan daun salamber elang kan berde lambat karamah ngak ni kaki Allah beri karamah kealingan daun salamber elang keng sapora kula benih keng sombong tahadus bin nikmah sampai makin kula ki bisa kealingan daun salamber tak ketelak ni kula ki bisa daun gedang tanya aki daun ni kok kalau mulai nak benda kena kaki kena punten makin sampai situng kula kor daun gedang ngebek raja kula hilang yang mun daun jateng nganyul gitu ni bada orang ni kebi Allah paringi karomah bisa ngeber hadirin bisa nyelem ke dalam main peteng mental kealingan daun salamber elang tapi lebih bagus orang sih bisa istiqomah di dalam ibadah mun cuma urusan ngeber ni yang hebat iblis lontok pengeber nggih mun nyelem ke dalam air ni yang hebat atuban kelemar kelemar ni belum tahun lo enggak sekali ni tersernak le kejantan di mana dia kelemar betul muni peteng mental ni hebat atuban besar ni kamu ni peteng bani karo mental tu di saya gemet gini ada sekali keng mun bisa harus terusan dalam ibadah istiqomah nikah cuma orang-orang seepele bi Allah ibadat dia orang pecer dunia dan akhirat
Makanya istiqomah nikah saya melarat hadirin. Istiqomah nikah abu mun ibadah saya rasa bisa ibadah, ngaji bisa, terus duha bisa, tahajud bisa, keng si bisa istiqomah nikah saya melarat hadirin. Makanya makin nikah bek melarat teti pujuk nikah. Anapa zaman na makin untuk istiqomah nikah ampun tak mendukung, mun tak keng cek jeung aja ungku melarat makin nikah. Makanya makin kan ada yang teti pujuk kan. Padahal mun abahas orang set kebanyakan makin kak. Kula to man nyala sedak ka kelela. Kelela ni ketika maca papan dan kula papan nama-nama pujuk korang lebih sekitar sabitek 4 pujuk situng kuburan. Situng kuburan pujuk sabitek 4 hadirin. Kula mikir lambek ni ke orang ki rang-rang. Mun pas situng magbaro ni ke pah kuburan sampai sabitek 4 berarti seteti pujuk kapi berarti. Ema borok seteh teti pujuk, ema lauk seteh teti pujuk, ema ada je seteh teti pujuk. Persis kan tu ni kan. Mate teti jerongkong, mate teti jer. Makai penggalan saya pada makin. Beda teti pujuk makin kan ada kan ki. Ada lambek kan cek kembang teti pujuk ni kan lambek. Apa napa? Zaman na lambek ni kalau karena maksiat ada. Teti untuk bagus ni ke aduku. Makin ni kamu tak usaha. Cek jangan jenongku melarat hadirin. Cek lambek ni kan. Mate ki munduk. Teti pujuk nyaman pujuk santri. Mulai dari pondok kilo abini mate. Teti pujuk lanceng. Ngalle ke situng tempat aga bayar Roma bah mate. Pujuk duko, pujuk lenteng. Kan sini ke lambek ni. Kule keng pulan mangken. Jak saking gula odik lambek. Pah mate. Pujuk. Pujuk kene. Oh, coba boleh dia. Tak langkong panitia, tak langkong kau ini kan. Kaki semulia, pangkok semulia. Oh, ilah tukar setiap maju dan nak. Di. Cak atul, lempentong bendilas ni. Ini paling. Kau tu nak tak neng dah ada gila itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Manter bisa istiqomah hadirin. Amin. Meskipun tak kepi amal, manter bisa istiqomah. Umpama andi ke istiqomahan salat duha, makilah tak kepi manter duha ke istiqomah. Umpama ajunan bi Allah yang paringi kesempatan at-tahajud, meskipun tak duha, tahajud etok bisa istiqomah, manter bisa istiqomah. Amin. Senomor 2 orang lambek ni selain istiqomah bisa jengat. Jadi lambek ni ke ibadah ni ke ipasayongku. Ibadah ni ke ipabugusongku. Mun mangken ni kuliban sampai ibadah kan tak bang. Kija ada orang macam king rok ibadah. Okey kan? Tarawih, benih tak tarawih ya tarawih. Kayak ngak spontan lambek enggak saya? Ngak film spontan? Sambian nyapok film spontan ki. Kan makin tarawih sini kayak gini. Bahwa ini not dalil, bahwa kas sebenarnya kalau sama, mau makin malaikat bingung, itu oleh senja dia itu, kan kan? Padahal ibadah nikah, kalakuan kau lebih najunan nikah asli mungkin daripada bertentangan antara banyak ben bagus, tinggal makita banyak sepenting ibadah nikah bagus. Tidak banyak sepenting bagus, nikah mun ta'arud bertentangan. Mun banyak tak bagus, mun bagus lo banyak, tinggal milih ibadah si bagus pakai jadi. Makanya dibuna Allah dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu bani aktsaru. Kula banajunan iuji bi Allah, seka dimma se paling becek, se paling bagus lakona. Meskipun tak banyak, jika mun tak bertentangan sayan banyak bagus. Keng mun pah bertentangan tinggal make tak banyak sepenting bagus. Tinggal make lah ngaji na sidik sepenting eterema daripada ngaji banyak tapi tak oleh ganjaran. Makanya kuleman gak di maneka. Tori kuleman sampean ngaji ben mari abajeng, cek nyak banyak ben mari abajeng sa ayat. Dan kuleman gak di man ngabelas nikah. Sa ayat saus. Karena makin dia pun pikiran kau tu ngaji sama kera, tangring kau na sama kera. Ota besalemper, ota bedu lemper, kula benajunan pasti noleh pun mari abajeng tak ngaji, sibuk, repot, sengkak, aja ga anak.
king mun cuma saayat pun mari abajeng insyaallah kula benajunan tak kiraan di alasan untuk tak ngaji Quranna sabak ya dan pasolatan nyari katok seteki Quranna sabak mun Quran sabak tempat pabajangan pasti ben asolat kula benajunan ngatela ningali ka Quran nika mun la ningali pasti engak sing ngaji ban mari abajeng jak nderjaga mun tak tega Quran nika kala ngaji berempah saayat nika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tore, sampean mun ngaji sini kaki alasan apa? Alasan sengka. Masa ngudak sengka jak lagro ayat. Alasan akhir. Sayat. Alasan tak nutut. Napa tak kira di alasan mun ayat bekun ngaji. Jelas, mun tak ngaji berarti karena tak ngaji. Jelas. Nika mari asan nika, mari maurib, mari bajang jak nderjaga kala boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Mari maurib. Mari isa jak nderjaga kala boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Insyaallah andi anak telok hatam Al-Baqarah nika. Kula ben sampean mangkin bede sak kompoi tak tam hatam surat hadirin. Anapa? Tak mulai. Saayat buk. Kira-kira bisa apa ngaji ngani kambian? Bisa kan? Ngucap sibuk napa jadi saayat? King mun sampean tempo nanang tenang, tambahi di saayat. 3 ayat, 4 ayat. Mun tempo na tenang, 5 ayat. Mun tempo na cek tenang kena isa tengah lemper, kena isa lemper. Mun tempo na pak lebur ngaji, kena idu lemper. Kena isa tengah jus, mun tempo na tenang tandi lakok. King mun tempo na akhir sa ayat. Sepenting pun mari abajeng cek sampai tak ngaji. Walau ayatan wahidah, meskipun sa ayat. Maka ada gula dapat man gak diman, ceknya banyak ngaji ni ke sa ayat boy. Sepenting pun mari abajeng sa ayat. Berarti sehari semalam gula ban sampean ni ke 5 ayat. Sebulan gula ban ajunan tos sikat ayat hadirin. Sebulan tos sikat ayat. Mun akhir tok, masa apa sebulan akhir tok kan tak mungkin kan? Bade sibuk tu tenang, ketika tenang dek kita bayar berkena setengah lemper, berkena selemper. Paling ke akhir sa ayat, sepenting pun mari abajeng nikah cek sampai tak ngaji hadirin. Sa ayat, alasan apa mun sa ayat? Ki ngucap alasan. Ana apa ulama menawarkan metode satu ayat pun mari abajeng. Pian mula sa ayat nikah hadirin, insyaallah tak kiraan di alasan untuk tak ngaji. Kula ban sampean beri tak ngaji, pelan si beda pikiran ni mun ngaji kudu sama kra, mun ngaji kudu selemper. Sementara bekto tak nototi untuk ngaji sama kra, akhirnya pahalok ngaji. Saayat kira-kira bisa lagi letikal ngaji ni kemaki saayat mi sampai saayat sahuruf oleh ganjaran 10 kan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha. Pasal orang ngaji Quran setiap situng huruf ibrik situng kebagusan etekel 10 cek pun kanjing Nabi wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Saya kocak sahuruf ni kebani alif lam mim, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Saya orang ngaji alif lam mim. Berarti ini kampun telo huruf oleh ganjaran 30. Nih kemudian luar Ramadan, Ramadan tekel kan saibu 30.000 alif lam mim medok. Jelas sih. Tikal kelakuan nikah benih penting banyak tapi penting bagus. Makilah banyak mun tak bagus percuma hadirin. Sapor tak langkong. Ibenggalan. Kula tak akan dekanto. Biasa nampo bedah khutmul Quran. Kufuran pah ngaji hataman, cangring bengkalan muqaddaman. Dan kula mun cek punten kula saya hataman ni kecek saya. King tak saya biasa pah cungejungan cungkas lekasan mari. Nek keselok saya. Akhirnya ngaji nakapi cungcang gencangan. Ketika cungcang gencangan mun sampai saya baca ni ke ikhlal, mun sampai ngubah ke makna. Nih kebeni masuk
kasih oleh syafaat Quran, tapi masuk ke hadis rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, banyak orang ngaji Quran salah tahu oleh ganjaran bi Quran elaknat hadirin. Ada makanya apa hataman ganjaran ikirim maki kasih mati kuna ngebada eman gak diman ganjaran Quran si bisa ikirim maki kasih mati nih kemun saya ngaji oleh ganjaran mun saya ngaji tak oleh ganjaran apa saya ikirim maki kasih mati. Jadi ngaji oleh ganjaran keada ketika oleh ganjaran langsung Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan, langsung hadiah akhirnya kasih mati abak sing ngaji oleh ganjaran gelu mun abak sing ngaji tak oleh ganjaran saya kirim akhirnya apa tak usah ngaji alaku ke Malaysia si bisa akiriman ke Madura mun saya alaku ni kayak gaji mun tak gaji apa saya kirim akhirnya ke Madura makanya ngaji nih keten gula hataman sabura banyak praktik keibengkalan hataman tapi pun cepun dan gula secara zahir kunna nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair kula tak unik hakikat wallahu a'lam secara hukum fikih banyak ibengkalan nih kehadirin ngaji nanti kebenih oleh ganjaran sesuai fikih nih kesalah tak ganjar elaknat cerita itu mau apa saya baca الذين معذبين وهم يسرون وما كنا معذبين يسرون وهم مستضعفين وهم خالدين إنه لمو apa saya baca karo itu muda ada yang bendi budi nato ane kebek pendenan ki aswara beda sih tak aswara sekali mon pas dengan ku silent nih hadirin ada nih kak napa boleh keng bah ganjaran taknya mai macam leken nih kak haram taknya mai macam kan orang abajeng nih kemun sampai semacam apa ya hata eke ding di kopi kan tak sah bajeng kan melosa lo enya mai macam saya mai macam nih kak ayusni anafsahu kutu makai ding da abang tibi walau bil kuah pun kita fikir meskipun simak bil kuah kan simak ni ke beda bil fi'li beda bil kuah beda ngiding secara kenyataan beda ngiding tak kenyataan apa aja ngiting dia sol kan makin macam Fatihah kan tak jelas kesa tapi kan pekunesa karena ekocak simak bil kuah jadi mun ngaji kita usah bahas ganjaran nih katanya mai ngaji nih katanya mai macen makanya orang bini apal Quran sampean mun tak murojaah elang Quran nah pah dalam keadaan head mun head kan tak oleh macam Quran pah de remah maka jabun ulama solusi nah maca tapi tak usah aswara nikah hukum tak haram karena tak mai maca jadi murojaah sini kan saya ngucap ingat tarbilum pentong juga gimana mikir apa kaki buruk pun mana sana kayak bilang nggak tarbilum ini kakak hah tenungguan haram aja lalu sumpalak dengan aja ucap haram tak langkong gula ku menguncang gula boleh cak bekintar nih kakaknya bahaya nih kan nah bahaya nih kan siapa mau nyimak lampir ya Allahumma sholli ala Muhammad ki tadi sepora saus ki makanya mun gula pribadi sepora gula pribadi senengan ngak gila kesah pas ngaji yasin areng sareng beda si mimpin baca laun secara jelas mun gula senengan senika kahataman seneng sepenting kerja ngak gila kesatam nih wa ma kunna mu'adzibin wa hum amunnya sabung nelajengan le mun ngak gila kesakan jelas kesah bocah areng sareng ajunan nyereng maca seteja bade semimpin situng bocah kalaban launan mun gelak kesah takuk kesah jelas nih kamu selamat cak bocah karena saya gitu senengan ngak kesah munten gula sepor-sepora hataman saya sebenting kor cek can kencang tapi melarat hataman tak kencang nikah malah beda boleh kasus terjadi neng hataman nikah pulang ding kancan kapila para mari ding benti bingki banyak beda si muka kentelo lembar pada remah di mun pahdi
Beda-beda. Nih kasih banyak ibengkalan. Muni kan tu tak ngucap apulan saraan. Jadi isya ni ke pengajian, enggak pengajian kan kutu jelas tak kau tak paham. Gih. Daripada sampean pleman deki tak masalah kayak urusannya torok tak torok ya menter kapurung na hida. Ya si bagus menter torok. Ya si salah dik gula ya menter torok. Lemun ngak gila ni kan majiasin saya berisi mimpin situng. Selangkong saya je ngak gila kesah. Semimpin langkong saya nekuk juga. Kenapa? Karena benih masalah urusan apal tak apal. Mungkin gila semimpin pak nekuk ni kah? Nomor situng kencerna maus ben kencerna yang ngale kan lain tangki. Pah tak kira kelero. Karena beda kula teman-teman ki apal Quran, mimpin Yasin tak nekuk. Maki apal ni kamu nekuk mik ni kan ngeter hadirin. Saya apal ke saya elang. Beda kejadian macam Yasin langsung mari. Oleh setengah pah mari Yasin. Beda. Aslinya saya baca senikah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Nih kasih baca. Berhubung ngeter. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ibu dia nyapit. Cocok teh lekas ngakan nih kok. Jadi kati gelak nih kak. Cek sempurna na cek saya nama cek Yasin areng sareng berisi mimpin ke seorang pas mimpin lah neku nikah insyaallah jelas saya tak kira keliruan nih paham gi nengkong saya hataman saya sepenting korjek cungcang kencangan tikel bektona abid sepenting bacaan saya kapi daripada tepak kasih ngaji Quran salah kencerna tak oleh justru elak nak keleban Al-Quran menteri salah bedah hadirin amin Allahumma amin. Nomor tung an-nasad fil ibadah. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah. Muntu satu li atobat nikah orang se aroma sejak mati ya. Cek aroma sah, cek ngako aroma samate muntu sa irot torot bahkan mari ala kotu salok tuli abali da ajunan Allah karena orang se aroma sejak mati ya pasti tuli atobat ketika salah. Pasti bisa aja ngajak ibadah maki sengkak. Senomor telo orang se aroma sejak abad mati ya. Kak dintoh kona atul qalbi bima qasamahullah. Ridona ate nare mana ate kalaban paparing Allah paringi soki tak sombong paringi melarat tak asro anapa karena mun esanderaki kamate dek pitena antara soki ben melarat ni kadek pitena kula benajunan soki pa soki ipakuntelo lamber saikiba kula benajunan pamelarat tak kira bengkang pakuntelo lamber pabenya ibesen apa kun ngampong kata na orang kopurna kun kilo mangkireng soki sa ikopuraki ya dang langger bener pahebat tipa kun nang kinosongaki tak kira alon cak tibi ka kopuran pada kula banajunan ni kada pitena soki ben melarat ni kan tak kalau kincang nafsu selain mun sampai na debu ya lain cak na soki ben melarat pada karo nafsu yang jak mun soki ju sepeda motor lemak mun melarat sepeda motor situng maki andi lemak mun yang kui pakungan situng masa pula andi lemak pahiram pe sekalian lemak di torit kanan kan ya tapi kan mun soki rokok Marlboro kan Pak Polo mun melarat kan obat kan 10.000 ya maki 10.000 obat maki Marlboro kan Pak Polo pani somat kan pakun teti kokos masa pulan Pak Polo pani sobat pas teti garagar iya make nakan lepa kun teti kokos tapi kan rasanya lain mun Pak Polo jo rasanya nyaman mun opat 10.000 jo rasanya tak nyaman saman nyaman na Marlboro maki harga nagan Pak Polo ibu kapan mari ikenyot pakun buang 10 laki masa pulan Pak Polo ibu rasanya nyaman mari ikenyot pahe kain mata ibu keluar teh eman congkan Pak Polo nih pada gi malah mun senya merokok Marlboro nih kamun pas sampai ikenyot sambil sepedaan motor ikenyot dukale kari ke bus opet tak luang ceng mate mun kiba sepedaan cukup kalemah gini pengalaman nih kok deken kok ngelar kok opet kiba mulai aja kalah
Di, geladi kiba mulai. Kula sering ngebalai man kaman manusia ni keadakan sehat hadirin. Mun sehat ni ka sempurna. Kok gerem seeder king mun sehat nikmat kok gerem. Soki bisa beli kok sapi. Maki kok sapi mun tempo nasongkan pae kok sapi ni. Bener. Alpat ni kan sa imbelung atos numpak alpat sambian. Kejak ben nyaman, kejak ben lembut cala sa imbelung atos. King make alpat kan sa imbelung atos men numpak sakit asero. Tina cak jeraja penyakit tak usah kanker, tumor, gagal ginjal, tak usah tun dua. Atu ngabai kanan, tu ngabai kacer. Tompa alpat aja kalau kanto ni kah. Nah, tempat kejugulungan. Numpak alpat hede mun tepani tun butun. Keng mun peten sehat makin numpak kol pickup sida atak ngero. Deng kodeng sida ketujuh naro. Empuk tar kauluman rombongan kelantar mak jemper beten pulan sehat. Makanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni keadabu al-malu adana darajatir rizki wal afiyatu a'la darajatir rizki. Dunya ni ka rizki sepaling mabe, sehat ni ka rizki sepaling atas. Sehat ni ka tak perlu ka dunya, kor sehat makita andi dunya sampurna. Sementara dunya ni ka perlu sehat. Maki soki mun tak andi sehat tak kira tu rasah. Pasoki king mun tepani komplikasi kok sapi tak bisa darah tinggi, kok ajam tak anda bitel getel, kacang tak bisa asam urat, semak lemak tak ibagi kolesterol, teh pucuk tak bisa kencing pakak. Ternyata dunia nikah perlu sehat. Ngak guluban sampian nikah tentak soki king pulan sehat. Alhamdulillah ada karin apa-apa kan. Kok sapi etel potel, kok ajam iwal suwal kacang kare koleng. Ani bagian teh pucuk ke patada eganto. Mun teh pucuk ke tak yenom bi sampean beuni keng kencing manis. Engak ka anak selalu entar iki bu amule gitu. Artena ada cegaan sakali kuluban sampean nika. Mak teka hajat lu gelu polan sehat. Amin kota. Cengeng. Tersehat jo. Makanya cepon kakak gula ada bu senika. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Kasa kakak king lain pak. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Satu single, satu janda, itu sehat atas bawah. Cihu. Ngale. Kuburan tak boleh lagu. Tak langkong kiai. Jak salah ngunceng, bah ngunceng artis dan nanya. Jak gula pernah kena saharulkan, ya no, iyalah. Sapora, gula kisah nikah pidato man kaman, ya kerja, ya nyanyi. Gula yakin. Tak kira setuju seneng ke cara menahuli Yasin, ya tak kira becik kapi, ya kesokan ajunan, saya seneng kesokan ngunceng, ya tuh dia ngunceng, selok seneng, masa tak yonceng aku lebay, tak nih serem tak yonceng. Pon, kok mulai kakulan tak mulai kok semua lihat dia. Hadirin, usah jam pon. Hah? Korang ngabit. Ya ngunceng TV bu. Kenapa? Sampai pon 5. Eropin itu 1 jam setengah aki gitu gue. Apa cak ngunceng penceramah ngunceng desel boy. Di, kita mulai lagi hari di. Saya ada sekunci anem lagi guru. Sekarang sekunci anem ban. Maju ke atas. Ngocak peliman gak ada kemarin nanti. Hadirin, sekak dintoh
sebisa pada pak sana usambia kerja manfaat sebisa pondut ni ka aing ngeder jadi niat entar ka kuburan ni ka beda berapa beda 4 Allah gila mun setelok pak jawab 4 antar pak kesempat jawab telok niat entar ka kuburan beda 4 mun seien tarik orang soleh walina Allah niat tabarruk tawassul mun seien tarik orang biasa tarahum otaba ben tafakkur otaba tadabbur le ketika la aroma saja abek nikah bekal mati ya aroma saja bekal mati pasti abu telok perkara mun tada buah si telok ni berarti tak aroma saja mati ya karo keng tahu cek bede mati napa si telok an-nasyat fil ibadah bisa aja ngaja sengkah untuk alako ibadah. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah ketika alako dosa tuli abadi ka Allah kalaban atobat karena kula benajunan tauning sematia bila Allah tak ada tek tobat ka ula ajunan mun la bejana mati makilo atobat mati. Nomor 3 qanaatul qalbi bima qasamahu Allah nare mana ate kalaban paparing Allah paring soki paring melarat yanten ya soki ya tak sombong paring melarat ya tak asroh ya masalah keng lebur katunya cak lah kenang natunya bener tapi abek ni tak cek jeng aja na ungku karena gula ben sampian din budin apa kun mate ben mun la mate tak ada faidah kecuali amal kaula ajunan mentar pada tetilan cedan selamat setaja almarhumin almarhumat semakin itu akhi sareng Allah yang kak derajat dalam barzakh kau lebih najunan sehadir pelanceng umur sebarokah dan kau lebih najunan mentertak saya tak kecuali husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.